درود میگویم به هر یک شما بیننده‌های عزیز و ارجمند. بله الکی پای بردید که برنامه مهارت است از سیمای مستقلی یکم و چون هر وقت ما مهمانی داریم در برنامه مهارت که در رفت صحبت ما یک خوراک خوش‌طعم و بالذات رو آماده خواهیم کرد. مهمانی امروزه برنامه ما علوچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان، حافظ خوش‌آواز و خونیاگر قلب‌ها اعظمجان بولتوبویف، خوش آمدید. سلام علیکم، رحمتی کلام نگار خان. مرا به اینجا من امروز تکلیف کردید. من بسیار خوشحالم که در خوجند باستانی ما روز از روز چخیل که میدونید من گل شکوفان شده شده است. بله درست. و اولش به سیمای مستقیم یکم من بردباری ها تمنا دارم، فقط بگذار در پیش باشم. تشکر زیاد. اعظم جان، پیش از آنی که ما به کار شروع کنیم من باید یادرس شوم که سرپرست کلی برنامه مهارت این شرکت صفا می باشد. شرکت صفا که همه محصولاتش را با صفت اعلی و نرخ‌های دسترس تواند طعم‌های شما را خوش‌طعم و بالذات گرداند. از محصولات شرکت صفا استفاده برده طعام‌های خود را همیشه بالذات و خوشخور گرداند. اعظم جان شروع کردیم. نباشد امروز ما برای بیننده‌های عزیزمون چی آماده میکنیم؟ امروز به بینندگان عزیزمون قازان کباب بهترین و خورشی سبز برای وقتی که قازان کباب میخوریم سر این خوراک وزن‌تر است. برای همین یک خورشی سبک سبکتر کنیم گفتم. خب البته نباشد شروع میکنیم. از چی آغاز کنیم؟ اولا برای قازان کباب گوشت، کارتوشکه، زیراباری و روغن استفاده میکنیم. یکمین از گوشت سر میکنیم. مرحبا شروع کنیم. شما هم یادم میکنید. البته. بیننده‌های عزیز و ارجمند ما را همراهی کنید. حتما میتوانید که قازان کباب را از اعظم جان آموخته در شرایط خانه بهترین آماده کرده باشید برای اهل پیوندانتون. خب بیننده‌های عزیز و ارجمند ما با کار خود شروع کردیم. اعظم جان شما در کجا فعالیت میبرید؟ فعالیت امروزه شما؟ آزی نگار خان از سال 2010 سال و کوی فرهنگی به نام عبدالله رودکی من فعالیت برده ایستادم. همچون حافظی سازی آوازی صدای صبح کار کرده ایستادم و همین یک سال پیش با قصر فرهنگ مرا دعوت نمودن همچون راهبری انسامبلی استرادی بنفشه. قصر فرهنگی ناهی باباجان غفورов و امروز همچون راهبری انسامبل بنفشه فعالیت میبرید. خب اعظم جان ترانه هایی که شما زمزمه میکنید امروز وردی زبانی مردم گردیدن. بیشتر انا همون ترانه‌ای که همراهی بانو گلاسال سرایده بودید خوجند در حقیقت هم زیبا برآمده است. تا به امروز در هر یک برنامه ها در هر یک چاره‌بینی های چی فرهنگی و چی سیاسی صدا میده. کمی از انا همین ترانه شما یادآور میشدیم. چگونه انا همین ترانه تولید یافت و چگونه شما را شرایط دست داشت که همراهی بانو گلاسال سرایده باشد؟ وقتی که نگار خان همین سرود برای من استاد نورمان نعمتزاد شاعری شهر خوجند برای من همچون توفه نمودن. بعد من با استاد گفتم که همین شعر در درون شعر همچون فواره باشد، استادان باشد گفته بودم. بعد استاد نورمان نعمتزاد همین شعر رو دادن که از آنجا همین یک اگر شود اگر من همچون آهنگساز دارم نگار خان وقتی که همین سرود را با آهنگ شعر را با آهنگ درآوردم باور کنید این سرود به
بسیار آدم ناراضی هم بودند گفتن که این شعری یک معنای چکور ندارد این طور گفتن بعد من هیچ کیم به گوش نکردم خلاصه خودم که برام آدم همین سرود را زمزمه کردم وقتی که زمزمه کردم علامون دخترچه‌ای که خردی دخترچه من در کات نشسته بود بعد با فورتپیانو همون سرود را خواندم مشهور تیراز جهان در تاجیکستان از خوجند یکم صلاحی شعر می بود بعد مشهور تیراز جهان در تاجیکستان از خوجند همین سرود را خواندم بعد وقتی که خواندم گلاسال بانو با تلفن موبیلی زنگ زدم من گفتم گلاسال یک سرود کردم یا با گوش نمیکنید میگم گلاسال کنی جانم که اکا جان گفتم بعد با واسطه در وقت واتساپ کم بود وایبر بود امتر سالهای 2016 مثال بود با وایبر فیساندم بعد زنگ زدن که اکا جان بابا گفتم همین سرود بیت هادمو دویت میخوانیم گفتم گلاسال خان بعد خطی گلاسال خان همین سرود رو با ارانژировка دادیم واقعیت من این خیلی انتظار نبودم از این سرود بسیار آدم میگفت که این سرود نمیشود انمون نمیشود گفته که چیز میشود است همین چیز یعنی که از طرف خلق زیبا پذیرفته شد خوش پذیرفته شد مرا شناختگی همچون اعظم بولتبویف شناختگی من مخلصانم هم میدونم اگر من گپی خطا زده باشم مخلصان خودشان برای من بها میدن اعظم بولتبویف یکمی سرودش از خوجند سر شده است پیش از وی هم سرودم بود پدر بود سرودی سپیده میدامد یارم سپیده بود خلق میشناختن کم میشناختن وقتی که سرودی خوجند رو زمزمه کردیم با واسطه کلیپ ترانه شد بسیار باور کنید شکر خداوند میکنم که بعد از همون کار من اعظم بولتبویف حقیقی اعظم بولتبویف شدم آفرین اعظم جان من تمنا میکنم که آوازتان خسته نگردد چون این در حقیقت هم این ترانه شما مقبولی پسند هزار نفرها مخلصان شده است و امروزها هم طریق شبکه‌های تلویزیونی و هم طریق رادیوها چی طریق اینترنت ما این ترانه را بسیار گوش میکنیم و حلاوت میبریم اکنون ممکن است که برای بیننده های عزیز ما کمی زمزمه کنید از این ترانه البته برای چی من مخلصانم رو دوست میدارم از همون بیشتر خلق عزیزم رحمت میگویم که مرا همچون حافظ شناختن همچون حافظ حرمت میکنن عزت میکنن و برای مخلصانم من چقدر از دستم بیاد من میخوانم مرحمت مشهور تیرازی جهان در تاجیکستان از خوجند اوراقی گل هم گل فشان دایم گلستان از خوجند دل می کشاید یاله ها رقصیدنی فواره ها خورشید می آرد هوس دایم رخشان از خوجند دایم دورستان از خوجند خوجند دایم رخشان از خوجند آفرین تشکر زیاد برای واقعا هم عزیزان دل امروزها خوجند عزیزمون خوجند باستانیمون روز از روز شکوفان شده ایستاده است روز از روز و هر یکی ما و شما برای آباد شدن خوجند باستان برای باز هم زیباتر شدن آن البته که سهم گذاشته ایستادیم برنامه ما ادامه دارد و اعظم جان گمان میکنم که روغن ما هم داغ شد سر میکنیم نباشه آغاز میکنیم از کارتوشکا به فکرم خب مشهوری تیرازی جهان در تاجیکستان از خوجند اوراق گل هم گل فشان دایم گلستان از خوجند گل می کشایم یاله ها رقصیدنی فواره ها خورشید می آرد هوس دایم رخشان از خوجند دل می کشایم یاله ها رقصیدنی فواره ها
азамҷон, чун гуфтед ки оҳангро худ эҷод мекунед дар баъзан ҳолатҳо, ба фикрам, ё ҳамаи ин таронаҳоятонро оҳангаша худатон сохтагӣ ҳастед? Не, ҳамаи ман аслан бисёртар ҳама таронаи худам аст. аз 100% сурудам 90%аш таронаи худам ва анамин вақте ки суруд эҷод мекунед, агар илҳом набиёд, агар суруд эҷод карда намешавад ҳеҷ вақт. медонед дар вақти кадом баъзе рӯзҳо мешавад ки одам ғамгинона мешавад ку анами хел рӯзонда манам як илҳом мебиёд дар бори чӣ, дар бори падар модар, дар бори ҳаёт, вақтҳои хурсандино дар бори ишқи сурудо. масалан як суруд буд, агар шунда бошед, агар нигоҳат оташин бошад париҷон, лабонадан губин бошад париҷон, ҳамон як бусаи аввал ки додӣ мабодо охирин бошад париҷон. алими сурудам дар вақти хурсандӣ ҳақиқатан илҳом бахшид, ами сурудро эҷод карда будам. ва бисёри саволҳо мешавад ки акои азам ҳамин оҳангсозӣ осон ё не? албатта осон не, инам як мушкили худашро дорад, нозуки худашро дорад. баъд инам ҳар ким халқ мухлисон ҳар хел таронаро худаш ба қабул намекунад. аз масалан гирем дар як консерт 20 суруд бошад, аз 20 суруд 2 суруд 3 суруд машҳур мешавад, дигараш ҳамто альбом монда меравад, бихи ҳолатҳоям мешавад. хуб, азамҷон, гуфтед ки дар вақти хурсанд буданатон таронаҳои ишқӣ эҷод мекунед ва имрӯзҳо мебинем ки бештари аз таронаҳои шумо ишқӣ ҳастанд. худ азамҷон ошиқ аст? албатта ошиқ. барои чӣ не? ба оилам ошиқман. якум ба дӯстдоштам зани меҳрубонам ки маро ба ҳамин рӯз мана тӯли 21 сол мешавад ҳамроҳи оилам зиндагонӣ мекунем ва имрӯз писари калонем соли ҳамин гузашта хонадор карда будам, келинам ҳаст манда. мана ба қариби соҳиби набира мешавем, бобо мешавед. бобо мешавем. табрик мекунем. раҳмат. дуо кунанд ки халқи азизон, мухлисони азиз дуо кунед моям ҳамчун шумо бобои очакалон шавед. хуб, бигзор, мо низ таманно мекунем ки дар хонаи ҳар яке шумо мардуми сарбаланд овози беғаши кӯдак танинандоз бошад. барномаи мо идома меёбад. инҷо ман бори дигар ёдрас карданӣ ҳастам ки сарпарасти кулли барномаи маҳорат ширкати сафа мебошад. ширкати сафа ки ҳамаи маҳсулотҳояшро бо сифати аъло, нархҳои дастрас пешкаши шумо мизоҷон мегардонад. марҳамат, харидорӣ кунед ва метавонед тавассути маҳсулотҳои ширкати сафа таому хӯрданиҳои худро боз ҳам таъми нотакрору лазиз бахшед. хуб, азамҷон, идомаи суҳбат. инҷо мебиёд то омода шудани қазон кабоб мо хӯриши сабзро омода кунем. бале, қариб ки фаромӯш кунам, саргарми суҳбат шудем. хуб, аз чӣ оғоз мекунем? бай мекунед. ман аз мана бодарингу, помидору, лимо сар карда истам. шумо як хуб, идомаи суҳбат азамҷон. чун суҳбати мо ки бобати ҳаёти шумо рафта истода буд, доир ба ҳаёти оилавии шумо донистан мехоҳем. имрӯз азамҷон соҳиби чанд фарзанд ҳастанд? нигорахон, ман соҳиби 4 фарзанда ҳастам, 2 духтару 2 писар. шукри худованд. мана худатонам медонед, халқи азизамоям медонам, як духтарчи азизам дунёро тарк кард, лекин ман ҳамаш ба шукр мегӯям ки ҳар як инсон рӯзи мусибат ҳам дорад, рӯзи хурсандӣ ҳам дорад. дери негузашта мана худованд мова келин ато фармуд ки духтари ҳақиқи худам гӯям хато намекунам. шукр ки оилам тинҷ,
ҳамаш азиятгириш барои ман ширин аст. бале, мо низ умедбарон мебандем ки фарзандон идомадиҳандаи авлоди поку бузурги падар хоҳанд шуд. хуб, акнун ба ин табақ чӣ мегирем? Ба фикрам азамҷон, доир ба барномаи консертиятон каме ҳарф мезадем, чун дар консертҳои шумо ман иштирок карда будам ва медонам ки ин қадар мухлисон хуш пазируфтанд ва он таронаҳое ки шумо замзама кардед, бисёре аз ин таронаҳо бори аввал назди мухлисон сароидед. таронаҳои нав буданд, ин қадар зебо пазируфта шуданд. ва нақшаи ояндаи шумо чӣ гуна аст? Оё боз барномаи консертӣ пешкаши мухлисон кардан ҳастед? Омодагӣ мегиред? албатта нигоҳхон, барои чӣ не? Мо кӯшиш мекунем ки баъзе дар инҷо саволҳо мебиёд ки ако азамҷон шумо охираватҳо ба оилаи нилгун бисёр набаромадостед гуфтаям, саволҳо мешавад. хай ҳама кор вақту соат дорад, лекин кӯшиш мекунем ки бо барои мухлисон сурудҳои нави тоза эҷод кунем. насиб бошад, албатта консерт бемонам, барои чӣ не? дар нақша ҳаст. хуб, бинандаҳои азиз, ҳатман мутаваҷҷеҳ бошед ва метавонед аз таронаҳои нави азамҷон Болтибоев дар барномаи консертияшон тамошо кунед, ҳаловат баред, таби худро шод гардонед. бинандаҳои азизу арҷманд, барномаи мо идома дорад ва акнун бозам аз азамҷон, меҳмони барномаи маҳорат, хоҳиш мекунем ки як таронаро барои мо замзама карда бошанд. Азамҷон? раҳмат нигорахон, як суруд мехонам бар васфи ҳамон фарзанди азизам Муслимахон. Муслимахон, бале. Муслимахони падар ки имрӯз дар ҳаёт нест аст, лекин рӯҳаш шод бошад. духтарам, ман фақат барои ту мехонам, ҳама вақт ҷонамро барои ту медиҳам. зи ҷон ширинтар аст фарзанди дилбанд, ба ҷони мо буд фарзанд пайванд. ҳамеша шукру гӯям бару худованд, бароям имрӯз дод фарзанди дилбанд. тавалло мекунам ман аз худованд, ягон модар набинад доғи фарзанд. тавалло мекунам ман аз худованд, ягон падар набинад доғи фарзанд. ای داغی فرزند. مشهوری تیازی جان در تاجیکستان از خوجم، ز جان شیرین تر است فرزند دلبند، به جان ما بود فرزند پیوند. ز
جان شیرین تر است فرزند دلبند به جان ما بود فرزند پیوند همیشه شکر گویم بر خداوند در این عالم برایم داد فرزند همیشه شکر گویم بر خداوند در این عالم برایم داد فرزند تولا میکنم من از خداوند یگان مادر نبیند داغ فرزند تولا میکنم من از خداوند یگان پدر نبیند داغ فرزند. دختر عزیزم رو خوانده بودم همین سرود رو همین در سال 2022 بسیار همین سرود به خلق عزیز ما به مخلصانم پسند آمد حتی در معرکه هایم اگر با همین سرود سر نکنم آماده خواهش میکردم که همین سرود رو خوانید ازم جان ما یک دم گیریم میگفت. تشکر زیاد میگویم ازم جان در حقیقت هم ما نیز خواهان آن هستیم که هیچ کدام والدین داغ فرزند را نبینند و پدر و مادر ما را خداوند همیشه نگهدار باشد فرزند ما را همیشه نگهدار باشد و خانه ما همیشه پر از شادی و فرح باشد. برنامه ما ادامه می‌یابد تا لحظه‌ای که شما پاره میکنید من بازم خبر میکنم دیگه من خودشم قریب که تیار شد اکنون از شرکتی صفه نخودی سبز میاندازیم چون خورش ما سبز نام دارد نخودی سبز هم علاوه میکنیم. خب نباشد اینا میکشویم کمک من نخودی سبز علاوه میکنیم سالات ما با لذت شدن بود از نخودی سبز علاوه میکنیم خب کمی نمک هم میپوشیم شد آمیخته میکنیم الکای سالتی ما یک بوی خوش رو به خودش گرفت اینقدر اشتها آور است که بیننده های عزیز گمان میکنم که حتما اهل پیوندان شما از آماده کردن چنین یک خورشی که برای اهل پیوندانتان تیار میکنید خرسند خواهند شد. همتونه؟ ازم جان خورشی عجایب رنگارنگ اشتها آور گمان میکنم که با لذت هم هست. بیننده های عزیز حتما این گونه خورش را برای فرزندان اهل پیوندتان آماده کنید از ویتامین ها بای است. همه خیلی ازم جان دایم رخشان از خوجم بیننده های عزیز و ارجمند اینجا باشد خوراکی خوشتم و بلذت یعنی قزان کباب ازم جان باتوبایف هم آماده شد. اگر اجازت باشد ازم جان چشیده میبینیم.
марҳамат. Хуб, ташаккури зиёд. Аз гӯшташ оғоз мекунам. Албатта. Бисмилла. дар ҳақиқат ман гуфтам ки шумо ба манам повари нағз гӯмига ҳеч ки бовар намекунад. Саломат бошед. қарсак барои шумо ташаккури зиёд мегӯям. марҳамат, гиред шумо ҳам. дар ҳақиқат ҳам болаззат баромадааст ва хӯрише ки азамҷон омода кардан, хӯриши сабз гуфтан, аз сабзавотҳо, аниқтараш чун гуфтем ки хӯриши витаминӣ, ин ҳам болаззат аст. хуб, азамҷон, барои шумо ташаккури зиёд мегӯем ки таклифи моро рад накардед, меҳмони барномаи маҳорат шудед. имрӯз бошад барои мо ва бинандаҳои азизи мо як хӯроки хушхӯру болаззат бо ном қазонкабоб ва хӯриши сабз омода кардед. изҳори миннатдорӣ мекунем. Саломат бошед, раҳмати калом ки маро ба ҳамин барномаи маҳорат таклиф кардитон. Ман ҷудо хурсанд ҳастам ва гуфтанӣ ҳастам ки касе ки агар ҳамин барномаро дӯст дорам, марҳамат кунед то омада ҳунари худро нишон дитон. нигорахон, шумоям раҳмат. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, дар фарҷоми барнома бори дигар ёдрас карданӣ ҳастам ки сарпарасти кулли барномаи маҳорат ин ширкати Сафа мебошад. ширкати Сафа ҳамаи маҳсулотҳояшро барои хуштаму болаззат кардани таомҳои мо омода мекунад. шумо аз маҳсулотҳои ширкати Сафа ҳатман истифода бурда таомҳои худро хушхӯру болаззат кунед. ва барои шумо бошад меҳмони барнома Азамҷон Ботубоев аз ширкати Сафа, ана ин тӯҳфа аст. шумо метавонед бо истифода аз ин маҳсулотҳо таоми худро боз ҳам болаззат кунед. Саломат бошед. ташаккури зиёд барои иштирокатон ба барномаи маҳорат. шумоям ташаккури зиёд. Саломат бошед. хайр азизони дил, дар ҳамин ҷо мерасем ба интиҳои барнома. ба ҳар яки шумо хонаи обод дили шод таманно мекунем. хайр.